Dah lama sangat tahu saya tak beli barang makeup sebab tahun 2024 adalah tahun saya hit pen semua makeup saya. Saya dah tak nak membazir. Dan kebanyakan makeup saya dah pun hit pen. Akhirnya 2025 saya dah boleh beli makeup baru. Dan semua makeup yang saya beli ni saya salahkan TikTok. Apa yang bestnya MAC dekat TikTok tu, dia banyak sangat bagi free gift tau. So saya rasa macam banyaknya free gift. Saya tertarik pula. Dekat cosmetic bag. Ada dua. Ada scrunchie, ada hair roller dan pin rambut. Dapat free cermin. Dapat free hair clip. Warna pink. Yang lain semua purple tapi hair clip dapat pink. Dapat bag. So big. Wow. Dapat bag. Bag black. Wow. Besar tu. Wah, besar. Boleh buat bag makeup. Okay, saya beli foundation MAC Studio Fix Fluid NC20 sebab saya tak tahu shade colour saya apa. Yang saya tahu saya ni neutral undertone. Jadi saya tengok dia tulis kat situ NC20 best seller. Dua bedak. Dua-dua NC15 sebab yang lain semua sold out. And then saya beli lipstick. Saya ambil yang matte lipstick je sebab saya tak suka yang creamy tu. Saya suka yang matte je. Nanti saya swatch ya.